Yen satwa yang unduk kepi dan kelawan jani nudes rasa hidupe mebalik kuri bidan tiang pulas di baline metikah pelase yen ongkap gilihimban koran jaga subekanggo sahestate mengipingan dong dedari ane jani kasure spring bed kamar measing kan pileku bikokal ngintip senjuari nanging udah kewah pula sesebilang wari saling kekal ngidang tiang ipiang dedari pragat satu mengipi ubar memedi yen ipi dan kena gerang kena pindang nasine jan gelekan di aketing rembulan martiang nawang rasan beceleng galungan nanging mejani abe kambing abe guleng ada meuyak-uyakan ngemasin tensi tiang ngemenek-menek kang rasane uyang-uyangan bidan mula kewah kal ngalih ajeng-ajengan bidan berat itu pengalih-alih-alihan ane jani mebating liu pipese ada di subane pipese ada malah tiang tusing dadi ngajeng apa ane jani kasure spring bed kamar measing kan pileku bikokal ngintip senjuari nanging udah kewah pula sesebilang wari saling kekal ngidang tiang ipiang dedari pragat satu mengipi ubar memedi yen ipi dan kena gerang kena pindang nasine jan gelekan di aketing
di PC malah tiang tu sing dadi ngajeng apa.